Nyanis TV mau akwa bakasinara yeze Mfantse Awargye na yeze browi ayeforo no besia no na yeresiesie no ono na nde worba pa na abanyan akwanya no wonu kunni fie nti ono nyi na yeresiesie no sika akọ na obeye sendo yenkuhim zeda mami kire nyina na ebusuan abochenku ebusuan afa na afa benyi na ebusuan besi na ebusuan ahya siriza amanzie dedaw ansana Awargye no po abado nti wo meyente ye now no ebusuan me bu fe yi iya yin sampa yo chamia Wedi kan yan na busuan pain Kofi boy na osuma hinde mara neba ne nana ohun obesime bia no ho ye hwede ne pawi sasunti obape na banyen no de mane nanan intirisa so oma ejenita ase anebusu ase na ye kanenda na osinde amanziezi no rekodinara ena wosuma de benyin no nka fanzama ozerba pa na abanyen no mbro sende worbo wara wo malisa na wo tro nzama bia woze jawar nti nzama na woze man na wabopon no hon nti nzama na woze afo a kire de no kwasam no nyi de nenyu aber de orba pa abanyan ewo ifia oti demum chede ititiri fia Ahenfie fia na nanum fia enti Ahenfie na wozi dem dwumai na nana otayechi nana batwi mankrado hima ono na otayechi madwumai obadu enti nzama no fefefew na wozi bama wozi enwum so atayechi no ono nyino nzama ofedaze suitcase etama chede nsa no ya homka ono na woze sisi hono na wozrba pa hendofi abanyan akotsena warase Mfantse Awargye na yerigi kiro Nyanis TV subscribe to his channel yezi bibiara ofa Mfantse manza mambra Awargye ye bibiara yezi babro nti ayefro anade Awargye nara na yegudu na nzama no dosho ye pa nso ozbama na hoho ne nyinara ka ho bi ema wo hye wozbe nti so wozinzama chire wie zisisiwo de na yezrba pa abanyan na mohi ina otuado wo mayenko ne nkete ebusua za worka Jamo kitchen semi akunta sika. Wacho da akunta sika. Ma what's one Canada? It's akunta sika. Numu ye dru basa. akunta sika no aha aje wozi Okay, tell me semi here. Koko. Knocking fee. ane ole wutwa ayi wutwa mu fe Was agbo Isu woke tell me semi what's asafu. Ni mo do le patro do asafu. Monko yebeji yewi a yebo hwehwem. Ina mo woke tell me semi ebusuan sika. Mbo Ebusuan sika. oba fi ebusuam. Ina Isu ye eja tamboba. Nanyin neja neza. Ina bwana mgade. Ni mwaza wa chacho. Begwafonsa. Begwafa we hiem wa nyina honensa. Iya mother in law. ano wa kan Aso nanyin.
Ntebo hu dey apart from list was ba mo hwan ma wahwea etam nsa bible ring na zi nyina za ba no wasane zisika to do itirin sadari was kokoko was a asheri sika eno no she envelopes ma henue benyini orum ozrema ebusua na kire de wa bopono hwan ho eyi na was ma hwan da won baye ayeza won ye onenyi onu na oguru orecheche ozma ebusua no Amen. Yo, opera. Majodo. It's a ebusiaben. Masaman. Oreka. Ebusiaben is there. Assembly 9. Or you never meeting. Up the wasi. There, I can no home. Now, there. Yeah, what to go, Mr. One. Yeah, you have to play Ebusumu. Now, the Nebusia in an animation. Now, the one who play it, some parts of them. And I'll play. It is a chi American na oruto ya na abrekumpa ozro to yan chede we nya hombro nyaze na so awor na yerebaji benyin na wazi ne wuro na onam da ahemfo bebre wo honti na odo otu ne chawo ebusia aworeje oyefio masrawo de be shazi binse wa mam kakra de aye free benyini besie one traditional marriage anade ifiezi antinyan bamara na misie sie hom tayehwe ho ye na bra na minye bi ma wodofu bi wo ba wunua na worepo meye no hyechiam sepen ina na no adofe na ya nzamba wo ba ben no nani ayero wa nkomomu na mum awu omla omatina mo nchana ha na mo wa kechi biara no also what can on the lankasa ebusua panyin neten odanso That's it. the masama onan no na lankasa wa bai also wa bose no hunitin on hunu babio ansana so wa bibi kachira no kra waka iya man yo dama bria wasn't zama ba benyina ba ene be na azina waka o de wazi besia na wo ba pa na benye ne ba na benye ne hwede oyeyara ina matu misika da mazrebo waren mazreba pa na benye na akwana na nta ha na yedudu ehwara na yeton safre besia nda wombra bohwe ekwan yudo ebusuafo bia wo firi bei senyim Cape Coast pa ebohu big time big things wara abonwinim eho ina dwuma nyinara okodo Nyinfahen na kwese ginna Ahenfie na ayefree okodo nhwana wozi n'enyim gbo na ose mesia wozi n'echiri gbo na ose obi oho bia n'enyu oje na ayefree zano urushare ye Sunday enyijenu abrodo enti kana ofado owura minyi yenhwe za otuedo bite masen ita da bu shafa yin raka abu shafa yin asa man da yawa ha ina wa ba da wa pe flowers bi efe abu shafa yin wo Seven you wanna come was in the area. Now walk there. It's when a lababa. Nananum, up where was happening. Mowabi son. Nasa will be sunny rear. Nasa Macanaza. On tum or the Ashawansa or Abaya was the quackra. A free room nanere kitana chaza ozriche nwana wabata nechine de daw ansa na obayira ona numpo akadama aja worna atumuno na narapo wa chaze na na betwi mankrado hima onu no sam na tu a otedam osanda watara worna chi atani ye papa ntebusua oni nyo ayefro aba wazinaretsna nukuna nchan we bisan aso ojutum de awori oroko nyefie na orobatna
enye maame na papa na obo nu ezibana am ho na emom okoye ezibana am no kuna na entembere na so de neja ibebisan wo me yenhwe kwana neja fado na ozibisan da masemi aworo ashotwan enda wa ba oba peo abenyan ni na ko ne awo aye ezibana na ba di ko treme aya nana ezibana na amani bi isa din zaman de men na gugu ha orba fo nwa ko wait bana de mam no bobom nti meje zaman na momoko ana aha ni kwa na me watu amo Ahenfie was Mr. Ghansah no ho kafo aba na wa mambra kwano do no na je bisa no do obokọ a osinye wo obokọ wo be bisa benyine ne de na jenjem biara besia no ana flowers na nhire na erebato no onerenya na omeyinte can you me where is the face hair well can you nine oh na na kara nkele papa ebusoma kumfe e ba ben ole nine amafena bia wedi oyedo osofo bompa za woro ne hyanyaminsa hyehwana nkawa no chede yezi our part 1 no abewiyi Twanyanis TV yebasan yezi part 2 no yeza bro aworo waso twan kaida nyani studios yesonso siesie ayefor wa mambra kwanodo yebehhehye usochi soko may look elegant for your traditional marriage.